bali basome teba masikete monoko nyato kotete koro muhunge nyoko somete kore doctor oyoko genda wendere umuntu korete gerasene which is not wrong ebara si bali ti pausa ase kwende umoradia aina kwani na what we expected from the new coming MC. Okay. Yeah. Ada project itu kalau ada pasal saya juga kira kalau dia itu ada kan itu ada ke awal dari coba kita sekolah coba orang coba ada orang untuk kamu cecia pemutar wakil kurang ada BT ini cuma cukup bukan yang masih itu ada ke dia kalau kita buat sejarah cukup apa kira-kira untuk sekolah ini dalam kira kurang sudah kira aku sih kira-kira dia salah kira-kira dia salah jadi BT itu cukup efektif itu cukup efektif on your the radio station well spread the network. Yes. When I was coming here, now radio huna. Peka radio huna. Mwanamke nanyora eko kwa YouTube. Yes. The one on YouTube people should be sensitized about the YouTube. Kama ngano mtaka kwa at least today na wako wenyewe kwa. Okay. Yeah. Sawa sana. Hiyo tu kuna TV na ndio kwa radio kuna watu wenzao. Ndio kwa sababu ya YouTube kuna TV sema yeye ndio wale watu wenzao. Maana kwa kweli kana yao yao alafu mmoja sema kana yao ndio kwa sababu ya zake. Well, ngana leo mwelio inche nanga ni ora yubya yori okoira chikura akara chire akoro ora yubya aini kirudio people asobo kanibwae na ndi narateba abantu tole kwogire torakikabirisa to abagere bari members by migration igo barababusi nateba n'abagaba achite maiga during migration bagacha identify their brothers here era identify bagacha bakwiri n'ababusi umukoro kwa sagi nyuko gambi by then akateba ng'asenga ndio their culture kegere. Yes. So we go to Yago. Nana Valley Baro, Barachete, Abaruya. Abaruya Valley Bakaru, Hogora, Osomo, where or a ready or you, Bakagora, Akiabaruya Batokega. How was Sibai Baro Barachete, Batoretomo, Barabuba. Takatomo, he got there 3 types of categories. Yes. About 3 types of categories. Once you do a chikura, everyone will depend Nakiako and Chikura Chai, airport, Singapore, Nepora, Nakiako Mobile, Siapa, Evo Win. Little bit what they want to maybe glancing looks as if the veil, lakini according to me, glancing it depends again on the one. I want that once back over Chikura, our Nabamusi, we are there. I'm not once in Bagua team. I can discuss in the community there. We have found that Bonnet horse and that is yes. As I'm 15, oh my God, one of the horses. Okay. So what is it here? Should it be Nakumonda Uyoba, Nakumonda Chikura? You will always win. Okay, so yeah, Moses. Gara ya yo kwa kwa sasa hivi tena ndio kama ni kwa sababu sababu wale ndio kama ndio yakabere ekero mundo awo wengi chikurechi amani ngakato mose ikara no mose aida ka kilita kile no mose atu wale leadership of inclusivity na amani na mtuwati sema mbali alikuwa ndio mose anawale share yale asikaunti mitaki yeah. Sawa sana mwacho moteke ndio kwa wale watu wenzao watu wanaelewa majibu sasa kwa sababu ya wao to the South East County Moses Ongwa na Charles Kekwa chama kwa kale bisomboge kwa ndio kwa kwa Twin Boy ya basi mwacho moteke kwa sababu ya West Hotel kutoka sehemu ya Mosocho kwa Kisii County wana mwacho moteke kutoka kwa kasi debate tangani assess ya machine Yeah.
FM na wego omurigereria okuna TV ngakiriye na ile kuwaangalia se inchira ya Benekima ase chimpanchi enseme tange ngose part 1 kuchira ya mase kuwaika sensemeka ya West Inn akira toko kuchira kuwaika se ward ya Bogosero omwancho mtikeni ya mase live weta radio kuna 2.0 FM na wego kuna TV sika kitari kitambe ngaite sense media yemetambo tuko sawa sawa elinde aba naichi banyarako bakonyore link ko cyari kuna TV na wego wetara se website www.radiokuna.co.ke na yorange ko tekere ya mase mo wetara radio kuna 102.0 FM mikrofoni wa mitambo wego akonya ko bagakuligelinga microphone ya kabene standby singe jonte toso ase chinkwani chi eyemo aseyemo kuroigase omuvugani Westina se wodi ya Bogosero abu mapema twabiri na Omar Davis Owoke oyonya takwa bagago korentera panel ya Benka Bisembo asibaro obulingo ya siasa ya Bogosero ndobate ongwae na ndobate mwalimu Kiriku in fact boss na mwalimu by the way oyo mone yali senior oyo ndembona musai bakabega sinkia sana kama marelele misogoke asoko kolentera na uchambuzi akake na ki siasa ngetega se wodi ya Bogosero Tatokosa chingwane chema semo na tokote imanchuma teni to kwa chingwane cha se chintunda ibere kasentunde tani tudora barwanere batano batato entunda ya kabiri tudora barwanere batano na babe bonsi ko bale 15 bakurwanere kugifika ke boemsia se wodi ya Bogosero ndo batasiwe mechi kama KUDA Michael Mekenye kama ya Progressive Party of Kenya Vincent Abuga kama ya ODM Cliff Muma kama KUDA Richard Atanga wetarase kama Kenya National Congress Machuka Omenyo ndwate akorora wetarase kama Wiper James Ohuju wetarase Kenya Social Congress Eric Omari DAPK Tapita Maroko kama PNU Felix Onkoba ika akorwandira kuna independent candidate abigontorenere James Oyeyo okoroneke wetarase kama Safina Party Dennis Omwen wetarase kama Kenya Dismas Bichage Nerenaro wetarase kama NLP na bego tupate Mheshimiwa Douglas Okari wetarase kama Jubilee na bego Nathan Kimonwa wetara ase kama Kano 15 abakuri mwanzo tekeli chikura 12271 ase wale ya Bogosero kutoka kituto cha South ase county ya Kise totara soye masemo ase nicho yibiro tokugenda na bali bayikire abande bagotonya tokugenda ta sekincho na kagete omorayi empoentanali noko omorayi o manyete bosika chinsa na sekincho nege tokini sana omorayi kobanga nole kero kabia soko le chinse kera tayara bananchi bayikire gai gandoche kwa sewoli ya Bogosero au ba tekara de chingwani chi eyemo asemo ntaracha ka chingwani chi tete kobeka biega ase balimorega igase woli ya masemo ekero maragia kwanire gento ne bakiari ngikia ene kiari ngikia ya ko kimono aekire yo mogoko yumoraigo ojikomo tebi baadaye ndoli waka chinkobi ndoli ko bigibiriria to ndoli waka bichuri elile tuli bagarire naine asabara ibaito banyarako babago to kwana engakio katubwaka chinkobi ne karongo baarigania oyo maso yode alitukunya ko batu waka chinkobi ne kero litukeshonya ko batu gokora lakini katoko swase chinkwane chi asopororo waka chinkobi ngoyo tumaraika kwani ngentorenga ya koromire alikire liwaze ne jejine chinkwana tubate masemo tigona bugora kile ligono ya koroma baadaye ende na bongo tuju kwana ali asechi barasa chide bose opia pi okwana kwa wecho kwa ile tukulie kura menyo kwa lengo yako ya HP ayemo yende tarehe 9 vekero yote na nero kwana kulingana na huko kanya kwao kento bele kwa watu kuiwana kero cha sabara ibeto kito ora sechi kwanichi tunyariko batu kusikana ndo basa kutwala chinkwana chikoramana
chingwana chugusarani gita I present your agenda esera ya odiri ya sumu busero ngaite yiranya ko bage ko babia ase enjira ya bene kigema SMS line ase bali ko tegerete ya ma ase mukuru ase hoja busero na wega ase account ya kisi na kusiki manase nsikima ekega ko bali ko live base website www.radiofuna.co.ke announce story ko tegerete ya ma ase mwana kuligeria kuna TV SMS line nero to kutumeka dera so feedback SMS line tegerete 0706 102 no kunyara koba koko tonyora sema basi ndio tukana na Yesu kwa mitambo ekarakotoa a national anthem egoroke rasmi ngachingwana kwa sebo ya kusera sementani chanyara kwa bachiko cha kabene nekere national anthem ni kunyara kwa bakiko kukigwa togo tena singi njoyo kwa maskani se ense yeito ya Kenya kero nyingine tena fulwa mitambo kwenye kuyarika yako eni lego tolentra a national anthem to so ase chikwane chi eyemo ase eyemo to tele na sinencho yoko yore national anthem. Thank you, asante bwana na kutuwa ikaransa. Ekeroba sibono tegeteto soye mase chinkwani chimora ingo nyarakoba nkomorenta omutangani abari bose base bari bekirega ekerote ko barenta banyarakoba bago tukwanya nato chake mase mo ekerono mudo chali mara ya Senator Douglas Okari okorwande kerwige wetera se ekiama kia Jubilee elinde anyarakoba gakonyora microphone adake umraia suko chakatu tumanyingo nga Douglas Okari ningo na nikireko garoro chenga no bwenrete konyora chikulechi 12,271 osewa kwa endeko no 271 ejinda bayo mo omontomo Biamono propriety Brian Yeche Radiofuna Chama leta na Douglas Okari aunga na inche igomko likie kirweke wetere kia mwenye Jubilee inche ligonde umusero wana na yerera ganga supplication na inche chikure chiga tali chiosi ko likie 12 muna wachiteba nima etenga na wana abatinga chiosi lakini nino chena umusero nange chiane chiyara nyara kopa ekiagera nchemuna Douglas ekirenga kiane nokobeko mu busera amo igongo chikanyoro yuboiga mbeko mu busera amo ekiagera muna koigwa wa mitwate bali bachaka pre analysis Badanga busera ago tole aragatato tugwata bagere tugwata baruya tugwata na babusi ichemono musero honde dijumobeka amo akwane yemo ase amagendo yo musero na kingo chikobeka amo musero omo musero igongo chikachora committee ego chikora musero ego kuna Development Steering Committee ya busero ego comprise ego chikolenta amo ebisa kuibionsi bimenyeta busero tola entomo ya atokime ase committee yo omuru ya atokime ase committee yo na abagusi kurukere aspect kiara tukata bagusi bara bagusera abanyene tukata bagusi bara bamenyi bagusero bonsi beigwenga
igo baregete kemo yani mbabe kamo banchane obwanchane boli butalwa tuko bagekana konde wensi butabwatibwatanekana konde wensi kero monte igwenga nari gwela komotete yani kero monte igwenga buyale kene giyo bikubabaga ekero tukubaga igetari kiamagenderera usero kero monte igwenga buyale kero monta igwenga asata ya tigire siku ondeta yo tigire siku asobora igwa usero ekiagere ebyemurunga limbiro asobora igwa usero bantu bara tebangantwe ntoliko bekwasa magendera usero kwanya gosene kebe ikire ngakirane chipasa chikuruegwa abantu bara tigusiko mbali kwaegwa bwana nchemo na ina anatete e committee yani uchungwe tisiurai abwa sina abe patron nkulige linga kero muntu era accommodated well kero muntu oyikira ni bwa maganyaye ekina kirkerenga mbwate asokoligia oburai bwako gusero bwa. Thank you. Yeah. Lego sana mbaraga la serikali se ekiama kia Jubilee teketeko mara yindo kabele yaro nyara kwa bakaro ikagaika igakoro kunanele Felix ka wimanya karibia se omotegere radio kuna wana 2.0 FM omwaki kura kurwase wodi ya Bogosero na ayelimo na ekirenga kia wengine na yokoligia wakire kura kuno mwamsiasa wodi ya Bogosero kerekeke dia mau berani sih baga oyongkona ko Felix onko oketo oyeto no mwana onko no mwana ngo wali mpito oketo na omo na magre mo ito mo bana lego awetani awego liwana ko tuwa ro wancha ngati yao baba to wancha ni wana go chasi ko se wana je ko hole ko ke en ko bol no moibo na ndo mwana kinareta kusero ndo chene chando kinareta kusero yengo boli party ya independent arama ya nene nyundo nespan ena amwe ko boli ko MCA achis sababu chinyinge sana kuri miaka ya maenga kusero ya nalo ko te ko chora barai tolire ruya asiga to ko history abarai bacholu babwate miaka barita ino kurwasichika siawa barato yendelele abarai bacholu balito chinga kia barura sigete na nimba watu kuiga nasibu usero uskabusio barato yendelele yandi kaldo kole riyo usero abantu bataranya oleke roege jobo kabina abantu babere awara basai na abantu ba disability abuna kutokwenda kulira jenga kiye na barakutora batema torenga ki amagendera maino kusero nimoranya kole bana njende nene ko represent ya basai na sisa utoro na maharo kusero interera wenda ko lakini tayari ko na singe to tinere to kusero utoro jenga mama chambe